Tugeze ku isaha y'isa 10 zuzuye muri studio za Radio Guka mwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Nyamubana muri aya makuru ni Daniel Niyonkuru kandi aya makuru aribuze ko yayoboye na Aimable Uwizeyimana ni mu gihe Rachel Mwiza aribuze ko yayoboye programu za Radio Guka. Mu ngingo nkuru turibuze kugarukaho muri aya makuru turibuze kubabwira ko Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame yasabye abofisiye bashya ba polisi y'u Rwanda gukomeza kurangwa n'ubunyamwuga ndetse n'indangagaciro z'u Rwanda no gukorera abaturage ndetse n'ibindi byinshi yababwiye muri uyu muhango wabaye ku munsi w'ejo wo guhipeta abofisiye bashya bari barangije amasomo yabwo. Ni muri urwo rwego nanone kandi polisi y'u Rwanda ikomeje gushyira imbere gukoresha ikoranabuhanga hagamijwe guhangana n'ibyaha byinshi bisigaye bikorwa hakoreshejwe iri koranabuhanga. Nabyo bikaba byaravugiye mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 ishize polisi y'u Rwanda ishinzwe. Ikaba uyu muhango warabereye mu karere ka Rwamagana. Byose turi buze kubigarukaho ku buryo burambuye muri aya makuru. Nanone kandi turi buze kugaruka ku rubyiruko rw'abanyeshuri rwibumbiye mu muryango yimu korera muri bimwe mu bigo by'amashuri byo mu karere ka Ruhango rugaragaza ko kwitabira ibikorwa byo gufasha byubaka hazaza heza rukanashishikariza rugenzi rwago gukomeza gukora rutyo. Turi buze no kujya hanze y'u Rwanda tubabwire ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Tedros Ghebreyesus ategerejwe kugira uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane nimugoroba mu gihe umubare w'abantu bakekwaho kwandura Ebola umaze kurenga abantu bagera mu 1000. Nanone kandi inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa yatoye ku bwiganze bwinshi cyane mbese busesuye itegeko rikuraho burundu Code Noire, itegeko ryashizweho mu gihe cy'ubukoroni ryagenzuraga ubucakara mu bihugu Ubufaransa bwakolonizaga muri icyo gihe cy'ubukoroni. Mukanya turaje tuyarambure. Ikaze nanone muri aya makuru ku buryo burambuye. Reka tuyahereye hano mu Rwanda aho urubyiruko rw'abanyeshuri rwibumbiye mu muryango yimukorera muri bimwe mu bigo by'amashuri byo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo rugaragaza ko kwitabira ibikorwa byo gufasha byubaka hazaza heza runashishikariza urubyiruko bagenzi babo gukomeza gukora neza bakiri bato kuko ineza bazayisanga imbere. Namwemeza Isharire yaganiriye na bamwe muri uru rubyiruko. Iradukunda Kariste na mugenzi we Ariane Iradukunda ni bamwe mu rubyiruko rw'abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri byo mu karere ka Ruhango bibumbiye mu muryango yimu ufasha abatishoboye. Bavuga ko biyemeje gufatanya n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu gukemura bimwe mu bibazo bigoye imibereho myiza y'abaturage. Ibikorwa nk'abayimu dukora mu kigo cya JS Munini, Yimu Club ikora ibikorwa by'urukundo byo gufasha abatishoboye cyane cyane bagenzi bacu bo ku ishuri. Ugasanga hari nk'abana baba babuze ibikoresho by'ishuri tukabafasha imyambaro, amakayi ndetse n'ibikapu. Mu bikorwa twibandaho mu bantu bo hanze tubafasha nk'umuntu utishoboye udafite haba tubasha kububakira inzu. Ikintu twebwe tugamije ni ukuvuga ngo tuba turi gushaka vision ejo hazaza. Urakora ineza ukayisanga imbere ko tuzi ko imbere hari ibyiza kuruta ibyo dukora. N'urubyiruko rungana nkatwe ikintu nababwira bashishikariza mu gushyira imbaraga zabo uko bashoboye kuko ikintu udakoze ukiri muto ntabwo wagikora ushaje. Ugomba gukora neza ukiri muto kuko ibyo ngibyo nibyo bizakuviramo vision ejo hazaza. Tugenda dukora ibikorwa bitandukanye mu mashuri aho tuba turi kwiga, aho dukora ibikorwa byo kuba twafasha abana batishoboye kuba twabishyura school feeding, tukabagurira inkweto cyangwa se tukabagurira n'uniforme n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikigo kiba tubona yuko ari ngombwa kuko twebwe nka yimu tuba tugomba kuba ibisubizo aho turi ahariho hose. Twebwe iyo dukora ibikorwa nka biriya byo kubakira abantu batishoboye tukabafasha, twumva ari nk'ishema kuri twebwe nk'urubyiruko ruri gukora ibyiza mu gihugu. Ibi bikorwa dukora biduhuza n'abayobozi bagiye batandukanye, tukabasha kuba inshuti nabo gutyo serivisi zikoroha kandi tukagenda tumenya n'amakuru agiye atandukanye nk'imiryango ibi
bifasha urubyiruko mu buryo bwo kwiteza imbere. Nk'urubyiruko tubanze duhinduke, noneho duhindure sosiyete yacu tuyigire nziza kandi dukomeze no gukora ibikorwa by'urukundo ahubwo kugira twishoye mu ngeso mbi zigiye zitandukanye. Nzabonumukiza Marike ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Munini mu murenge wa Ruhango, akarere ka Ruhango, ushimangira ko uru rubyiruko rw'abanyeshuri rugira uruhare mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Bafite intego yo kuzana impinduka nziza, nk'intego bafite yo kugira ngo bagire urubyiruko rufite imyumvire myiza kandi iri hejuru, kandi ufite urubyiruko rufite imyumvire iri hejuru uba ufite igihugu cyiza, kuko zijya gucika burya zihera mu ruhongore. Icyo bamariye sosiyete, icyo badufasha muri gahunda zitandukanye by'umwihariko zijyanye no kwita no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Uruhare bigira rero ku mpinduka nziza z'abaturage ni uko wa muturage agira aho ava n'ahagana ku bigwi ibikorwa byiza yarakorewe n'abana b'abanyeshuri babarizwa mu muryango wa YIM. Mu ruhare rwabo no gufatanya n'inzego z'ibanze mu gukomeza kuba hafi umuturage. Urwo ruhare rero ni uruhare rwiza rugira aho ruvana umuturage rukagira n'aho rumugeza, haba mu myumvire ndetse n'imibereho. Uru rubyiruko rwibumbiye mu muryango YIM ukorera mu bigo by'amashuri wibanda mu bikorwa byo gufasha bagenzi babo batishoboye ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange. Ubu bamaze kubakira imwe mu miryango itishoboye ubwiherero, ndetse hari n'umuryango umwe wo mu kagari ka Munini bamaze kubakira inzu yo kubamo. Ntamwemezi Charles, karere ka Ruhango. Katuve mu karere ka Ruhango twerekeze mu makuru yo ku munsi w'ejo ajyanye n'umutekano. Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame yasabye abofisiye bashya ba polisi y'u Rwanda gukomeza kurangwa n'umunyamwuga, gukorera abaturage no kurwanya ruswa, ashimangira ko umutekano igihugu gifite ari umusaruro w'ubufatanye bw'abanyarwanda n'inzego z'umutekano. Papias Rambona yaduteguriye byinshi kuri uyu muhango wabereye mu karere ka Rwamagana. Njyewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Assistant Inspector of Police muri polisi y'u Rwanda. Ibi yabivugiye umuhango wo gutanga ipeti ku baofisiye bato barangije amasomo. Umuhango wabereye mu ishuri rya polisi rya Gishari. Perezida Kagame kandi yavuze ko ibyo polisi y'u Rwanda imaze kugeraho byaturutse ku mikoranire myiza hagati ya polisi n'abafatanyabikorwa ndetse n'abaturage. Ibyo polisi yagezeho byavuye ku gufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo izindi nzego z'umutekano, ariko cyane bikaba byaragizwemo uruhare rukomeye n'abanyarwanda ubwabo. Uyu muco mwiza wo gukorera hamwe n'imbaraga twifitemo tugomba kurinda kandi tugakomeza kuzubaka. Umukuru w'igihugu kandi yanavuze ko amahugurwa abaofisiye bahawe atari ayo kubategurira mu kazi gusa, ahubwo kagamije no kubakamo indangagaciro zirimo no kwirinda ruswa ndetse no kwicisha bugufi. Amahugurwa murangije ntabwo yabateguraga mu buryo bw'umwuga gusa, ahubwo yabubatsemo indangagaciro zifasha gusobanukirwa neza icyo gukorera igihugu n'abaturage bivuze. Tubatezaho kwanga ruswa, gushishoza mu gufata ibyemezo no kuzuza inshingano zanyu uko bikwiye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashimiye abapolisi ku murava n'ubwitange bagaragaje mu myaka 25 ishize byatumye abanyarwanda bagira umutekano. N'ubutumwa yatanze nyuma yo gutanga ipeti rya Assistant Inspector of Police ku bapolisi 436 barangije amasomo yabo mu muhango wahujwe no kwizihiza imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze ishinzwe. Mu gusoza ubutumwa bwe, Perezida Kagame yifurije abayisilamu umunsi mukuru wa Eid Mubarak. Ndagira ngo rero ndangize ijambo ryanjye nifuriza abayisilamu bose mu Rwanda no hirya no hino ku isi bizihiza umunsi mukuru wa Eid Mubarak. Mwese mugire umunsi mwiza, ibihe byiza biri imbere kandi duhorana amahoro. Murakoze cyane. Papias Rambona, Radio Guka, Igishari ho mu karere ka Rwamagana.
Akoze Papiasi Rambona tukiri muri uyu muhango kandi wabereye mu karere ka Rwamagana urwego rwa polisi y'igihugu rukomeje gushira imbere mu gikoreshwa ry'ikoranabuhanga hagamije guhangana n'ibyaha byinshi bisigaye bikorwa ababikora bifashishije ikoranabuhanga bikarere byaravugiye mu muhango kwizisa kuri imyaka 25 ishize polisi y'u Rwanda ishinzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ukaba rabereye muri aka karere n'undi ka Rwamagana. Reka twumve byinshi byavugiwe muri iyi nama. Mu muhango wo gutanga ipeti rya IP ku bapolisi 436 basoje amasomo yabo mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi rya Gishari, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yagarutse ku muburo Perezida Kagame yabahaye wo gukora ku buryo buri muturarwanda aba afite umutekano, bityo nka polisi bakaba barihaye intego yo kubaka ibikorwa byabo by'umutekano ku musingi w'umuturage. Ntitwabura kuzirikana ko muhora mutubwira munatwibutsa ko polisi n'izindi nzego z'umutekano tugomba gukora ku buryo buri muturarwanda abaho adafite impungenge y'icyahungabanya umutekano we. Ni muri urwo rwego twahereye kuri iyo mpanuro twiha intego yo kubakira ibikorwa byacu byo gucunga umutekano ku musinge utajegajega witwa umuturage. Uyu munsi uruhare rw'umuturage mu kwicungira umutekano mu Rwanda ni ihame ridasubirwaho. Izi mpanuro Perezida Kagame yabahaye CG Felix Namuhoranye avuga ko zagize umusaruro dore ko hari n'abazigendeyo bandika igitabo kigaragaza uburyo abaturage b'u Rwanda biyemeje kugira uruhare mu mutekano wabo. Iyo mpanuro mwaduhaye yatanze umusaruro kugeza naho hari abashakashatsi bafashe icyemezo cyo kwandika igitabo bise The Police and the Community in Rwanda, polisi n'abaturage mu Rwanda. Icyo gitabo kigaragaza neza ko umutekano n'ituze birangwa mu Rwanda ari umusaruro w'ubufatanye n'imikoranire hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage hirya no hino mu gihugu. Kigaragaza kandi ko ibikorwa byo gucunga umutekano bitagarukira gusa ku gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko cyangwa ku kurwanya ibyaha, ko ahubwo ibyo bikorwa binasaba ko habaho gutega amatwi abaturage kandi ko iyo mikoranire irangwa no kwizerana. Byongeye kandi CG Namuhoranye agaragaza ko kuri ubu uburyo ibyaha bikorwamo bwahindutse dore ko akenshi hasigaye hakoreshwa ikoranabuhanga, akaba nayo mpamvu polisi y'u Rwanda yibanze ku gukoresha ikoranabuhanga mu kugenzura ibi byaha ndetse ko izakomeza kwiyubaka kugira ngo ikomeze guhangana n'ibi byaha. Uburyo ibyaha bikorwamo bwakomeje kandi urakomeza guhinduka ndetse n'ibishobora guhungabanya umutekano biragenda bihindura isura, cyane cyane ibyifashisha ikoranabuhanga. Ni muri urwo rwego polisi y'igihugu yashyize imbere uburyo bwo gucunga umutekano nabwo bushingiye ku ikoranabuhanga, cyane cyane hifashishishijwe ubwenge buhangana. Muri iki gihe abajura bashaka kwiba banki ntibagikeneye kumena inzugi zayo. Polisi y'u Rwanda izakomeza gushyira imbaraga mu kwiyubaka kugira ngo ihangane n'iryo hindagurika. Agaruka kuri iki kibazo cy'ibyaha, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wari witabiriye uyu muhango yavuze ko kugira ngo ibi byaha bihashwe burundu bizagirwamo uruhare no gukomeza kongera ibikoresho ndetse no kubaka ubumenyi mu rwego rwo gukomeza kugira umutekano mu gihugu, ariko kandi bikanagirwamo uruhare n'abo ofisiye bashya dore ko nabo ari byo bitezweho. Gukomeza kubaka ubushobozi mu kongera ubumenyi, ubunyamwuga n'ibikoresho bijyanye n'igihe bigomba kuba ku isonga niba dushaka gukumira no guhangana n'ibibazo bishya bigenda bigaragara. Tubatezeho kwanga ruswa, gushishoza mu gufata ibyemezo no kuzuza inshingano zanyu uko bikwiye. Ishuri rya polisi rya Gishari rimaze imyaka rifatwa nk'icyitegererezo mu gutegura abofisiye bafite ubumenyi bujyanye n'akazi ka polisi k'iki gihe. Mu bihe bitandukanye iri shuri rikaba ryaragiye risohora amagana y'abofisiye binjira muri polisi y'u Rwanda ndetse no mu zindi nzego z'umutekano. Muri 2021 abapolisi bato 656 barangije amahugurwa nk'aya muri iri shuri, barimo abo muri polisi y'u Rwanda, RIB ndetse n'abacungagereza. Ngendi Daniel. Reka noneho ubwo tugeze ku musozo w'amakuru yavugwaga hano mu Rwanda, reka twerekeze hanze y'u Rwanda aho twumva uko bimeze.
Ikaze mu makuru akomeje kuvugwa hirya no hino mu isi. Reka tuyahere kuyajyanye n'ubuzima, aho umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Tedros Ghebreyesus ategerejwe kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane ikigoroba mu gihe umubare w'abantu bakekwaho kwandura Ebola muri iki gihugu maze kurenga abantu 1000 bose. Biteganyijwe ko uru ruzinduko ruzatangira mu murwa mukuru wa Kinshasa imbere yuko kuwa gatanu yerekeza mu mujyi wa Bunia hereye mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa RDC, imwe hamwe mu duce twibasiwe cyane n'iki cyorezo. Urugendo rwa Tedros rwari rumaze iminsi rusubikwa inshuro nyinshi muri iki cyumweru, kugeza abantu 238 akaba bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cya Ebola nk'uko imibare itangazwa n'iki gihugu bigaragaza, mu gihe Ebola ikomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Mu rwego rwo gukaza ingamba zo kwirinda ikwirakwira ry'iyi ndwara, ibihugu bitandukanye bikomeje gufata ibyemezo bikomeye byo gukaza umutekano ku mipaka no kugenzura ingendo zikorerwa muri iki gihugu na hagati y'ibihugu, hagati y'iki gihugu cya RDC n'ibyo bihugu. Kwa gatatu Uganda ikaba yari yafunze umupaka wayo hana imbibi na RDC, mu gihe kandi hakomeje kuvugwa umugambi wo gushyiraho ikigo cyihariye muri Kenya kizajya kita ku banyamerika bashobora kwandura indwara ya Ebola. Muri RDC inzego z'ubuzima zikomeje ibikorwa byo kubaka ibigo byihariye byo kuvuriramo abarwayi ba Ebola mu ntara ya Ituri muri iki gihugu. Icyakora abayobozi bavuga ko bizasaba igihe kugira ngo ibikorwa remezo byose bikenewe bishyirweho neza ku buryo byafasha guhagarika ikwirakwira ry'iki cyorezo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yatangaje ko igihugu cye kitazemerera umuntu wese ushobora kuba yarahuye n'umurwayi wa Ebola kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi makuru kandi inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa yatoye ku bwiganze busesuye itegeko rikuraho burundu Code Noire, itegeko ryashizweho mu gihe cy'ubukoroni ryagenzuraga ubucakara mu bihugu Ubufaransa bwakoronizaga. Abadepite bose ko ari 254 bitabiriye itora baryemeje nta numwe urirwanyije. Iri tegeko rikaba rero ryarashizweho mu mwaka w'1685 ku ngoma y'umwami Louis wa 14. Nubwo Ubufaransa bwakuyeho ubucakara mu mwaka w'1848, itegeko rikaba ritarigeze rikurwaho ku mugaragaro. Ibintu byakomeje kunengwa n'abavuga ko igihugu kitigeze gihangana byuzuye n'amategeko yacyo y'ubukoroni n'ubucakara. Code Noire ikaba yarafatagamo abantu babirabura, ikaba yarafataga nyine abantu babirabura nk'umutungo ushobora kugurishwa cyangwa gukoreshwa uko nyirawo ashaka. Rikaba ryaremeraga abashibuja gukoresha ingufu, guhana bikomeye ndetse no gufata imbata nk'ibintu, no kubafata nk'imbata cyangwa se ibintu bidafite uburenganzira. Perezida Emmanuel Macron w'iki gihugu cy'Ubufaransa yavuze ko iri tegeko ritari rikwiye gukomeza kubaho nyuma y'ibikorwa byo gukuraho ubucakara byabaye mu kinyejana cya 19, akaba atarasabye imbabazi ku mugaragaro nk'uko bamwe babisabaga ko byakorwa. Ubufaransa bwabaye kimwe mu bihugu bwabaye kimwe, akaba ari Ubufaransa, iki gihugu nyine cy'Ubufaransa akaba ari kimwe mu bihugu byagize uruhare runini mu bucuruzi bw'abacakara, aho bwajyanye abanyafrika barenga 1.4 mu mirimo yo mu birwa n'utundi duce twakoronizwaga. Nubwo ibice nka Guadeloupe, Martinique, French Guiana, Réunion byaje kugirwa intara z'Ubufaransa mu 1946, abaturage baho benshi bakomoka ku bacakara bagikomeje kubaho mu bukene no mu bushomeri buri hejuru ugereranyije n'ubutaka bw'Ubufaransa bwo ku mugabane w'Uburayi. Icyakora bamwe bakavuga ko gukuraho iri tegeko bidahagije, ahubwo ko Ubufaransa bukwiye no kugira ku ngaruka, bukwiye no kuganira ku ngaruka z'ubukoroni ndetse n'ibibazo by'ivangura bikigaragara muri zimwe mu ntara zabwo zo hanze y'Iburayi. Reka aya makuru kandi tuyakomereze ku ngabo za Iran. RGC zatangaje ko zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere kiri mu burasirazuba bwo hagati nk'igikorwa cyo kwihorera ku bitero bishya Amerika iheruka kugaba hafi y'inzira ya Hormuz.
izi ngabo rero za Iran zikaba zitigeze zivuga ko ikigo cyarashwe giherereye nubwo zitigeze zivuga aho icyo kigo cyarashwe giherereye ariko Kuwait yo yavuze ko yapfubije ibisasu bya misile na drone ariko ikaba itatangaje abarashe izo drone. Ingabo za Amerika zimaze iminsi mike zitangaje ko zarashe drone za Iran zari mu kirere cy'inzira ya Hormuz ndetse zirasa n'ikigo cy'ingabo za Iran muri Bandar Abbas umujyi wo mu cyambu kuri uyu muhora wa Hormuz. Bitero bishya rero bikaba biri kugabwa mu gihe hemeranyijwe ku gahenge kubera ibiganiro bihuza impande zombi ariko Amerika na Iran bakabirengaho. Muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Baqi yamaganye ibitero bya Amerika avuga ko hari ukwica amasezerano bumvikanyeho. Intambara ya Amerika na Iran ikaba yujuje amezi 3 itangiye yagize ingaruka ku bukungu bw'isi kuko yafunze inzira ya Hormuz inyuramo ibicuruzwa byinshi bijya ku isi hirya no hino n'ibikomoka kuri peteroli bingana na 20% bikoreshwa n'isi yose muri rusange. Nanone kandi dukomeje amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino mwisi, reka tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wa perezida w'iki gihugu Donald Trump yavuze ko igihugu cyose gishobora kurasa kuri Oman bari basanzwe babanye neza mu gihe yajya mu byo kugenzura umuhora wa Hormuz. Ibi Trump akaba yabivuze nyuma yaho televiziyo y'igihugu muri Iran itangaje ko ifite amakuru ku masezerano yo guhagarika intambara ya Amerika na Iran hakubiyemo ingingo ko iki gihugu kizafunga umuhora wa Hormuz ariko kikazajya kugenzura gifatanyije n'iki gihugu cya Oman. Kwa gatatu ubwo yari mu nama y'abaminisitiri Trump yavuze ko mu gihe Oman yakwemera gufatanya na Iran mu kugenzura uyu muhora wa Hormuz yayirasaho nta kuzuyaza. Mbere yuko intambara ihuza Amerika na Iran itangira, ibiganiro by'ubuhuza byahuje ibihugu byombi byari byabereye muri Oman aho impande zombi zaganire kuri gahunda ya Iran yo gutunganya intwaro za nucleaire. Gusa ibiganiro bikaba ntacyo byigeze bitanga kuko nyuma habayeho izindi ntambara karundura tukibona n'uyu munsi. Intambara ya Amerika na Iran rero ikaba yaratangiye mu kuwa 28 Gashyantare umwaka 2026 no kuvuga uyu mwaka turimo, ikaba yarangikiyemo byinshi ndetse abayobozi bakomeye ba Iran bakaba barayiguyemo ariko ikaba inagira ingaruka nyinshi ku bukungu bw'isi kuko inzira ya Hormuz yafunzwe inyuzwamo ibicuruzwa byinshi birimo 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi buri munsi. Eka amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda tuyasoreze mu gihugu cya Brazil aho abadepite b'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu batoye impinduka mu itegeko nshinga zigamije kugabanya amasaha y'akazi mu cyumweru akagera kuri 40 avuye kuri 48 no kuvuga ko agabanyutse amasaha ane yose mu cyumweru. Ibiro ntaramakuru Reuters byanditse ko Perezida Luiz Inácio Lula da Silva ateganya kwifashisha izi mpinduka mu kongera guhatanira kuyobora iki gihugu cya Brazil. Iki cyemezo nikiramuka gifashwe bizatuma inzego zimwe nk'iz'ubucuruzi zitongera gusaba abakozi gukora iminsi 6 mu cyumweru, bivuze ko bazaba bakora amasaha 8 ku munsi bikaba iminsi 5 nkuko bimeze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Izi mpinduka bizasaba ko zemezwa na Senari kiramutse yize ibyihindura bikaba byasubizwa mu badepite. Mu gihe bizaba byemejwe no kuvuga ko ayo masezerano yo gukora iminsi 40 amasaha 40 mu cyumweru yaba yemejwe, amasaha 2 ya mbere azakurwaho mu mezi 2 nyuma y'uko itegeko ritangiye gukurikizwa kandi 2 nanone akurweho nyuma y'umwaka itegeko ritangiye gukurikizwa. Izi mpinduka kandi zikaba zitegeka ko habaho iminsi 2 y'ikiruhuko ku mukozi buri cyumweru kandi umushahara ntugabanywe. Guverinoma ya Brazil ikaba yatangaje ko ibi bizakorwa ku bakozi barenga miliyoni 37 babarirwa muri iki gihugu cya Brazil. Tugeze ku musozo w'amakuru n'abateguriye, birashoboka ko tutayatangiranye, reka nkubwire zimwe mu ngingo z'ingenzi ya makuru yacu yibanzeho. Amakuru twahereye hano mu gihugu cy'u Rwanda aho urubyiruko rw'abanyeshuri rwibumbiye mu muryango yimukorera muri bimwe mu bigo by'amashuri byo mu karere ka Ruhango rugaragaza ko kwitabira ibikorwa byo gufasha byubaka hazaza heza, runashishikariza urubyiruko bagenzi babo gukora neza bakiri bato kuko ineza bazayisanga imbere nk'uko bivugwa mugani w'ikinyarwanda. Naho urwego rwa polisi rwo rukomeje gushyira imbere gukoresha ikoranabuhanga hagamije guhangana n'ibyo
ibyaha byinshi bisigaye bikorwa hifashishijwe iri koranabuhanga. Ni mu gihe kandi mu muhango wo guha ipeta abofisiye bato bashya ku munsi w'ejo wabereye mu karere ka Rwamagana Gishari, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame yasabye abo bofisiye gukomeza kurangwa n'ubunyamwuga, gukorera abaturage no kurwanya ruswa, ashimangira ko umutekano igihugu gifite ari umusaruro w'ubufatanye bw'abanyarwanda n'inzego z'umutekano. Hanze y'u Rwanda twababwiye ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yategerejwe kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane, mu gihe umubare w'abantu bakekwaho kwandura Ebola umaze kurenga abantu 1000 bose muri iki gihugu cy'abaturanyi. Ni mu gihe kandi nanone hanze y'u Rwanda inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa yatoye ku bwiganze busesuye itegeko rikuraho burundu Code Noire, itegeko ryashyizweho mu gihe cy'ubukoloni ryagenzuraga abacakara mu bihugu Ubufaransa bwakolonizaga. Nanone kandi muri aya makuru twababwiye ko abadepite b'inteko ishinga amategeko ya Brazil batoye impinduka mu itegeko nshinga zigamije kugabanya amasaha y'akazi mu cyumweru akagera kuri 40 avuye kuri 48, hakaba higabanyuka ry'amasaha 4 mu cyumweru. Ni nuko nsoje aya makuru, mwakoze cyane kubana nanjye muri aya makuru. Hagataho gahunda za radio gukazo zirakomeje kandi mbifurize gukomeza kunogerwa nazo uko zibageraho kose. Nge nitwa Daniel Niyonkuru n'amakuru yarabiwe na Bruise y'Imana. Hagataho mugire gicamunsi cyiza.